Ovo je pitanje od jedne sestre, da li kvari namaz ispadanje kose ispod marame. Znate, kada mi obavljamo namaz, onda naš sil treba bude Boga i naš pažnja bude prema Boga i u namazu. I to znači na duhovni način treba da mi putujemo prema Boga. I tokom namazu, ako se ovakvi neki sitni stvari dešava, onda ne se kvari namaz. I ne moramo da odmah predamo salam i završimo namaz i ispravimo svoje odjeće i onda opet počnemo da klanjamo namaz. Ne, nego treba da nastavimo namaz, pogotovo žene, one obavljaju namaz na drugi prostor gdje muškarci uopšte ne idu i žene su tamo sami. I zato za takav stvar, za takvi neki sitni stvari namaz ne se pokvari i treba mirno završimo namaz. Ima dosta ljudi, oni puno pažljivo gledaju kako oni stoji i kliko bude razdaljena za dvije noge i onda faktički čovjek ne misli u namaz, nego misli na tjelesni pokret, ali to nije svrh namaza. Svrh namaza je da naša pažnja bude prema Boga. I ako mi samo u duboku namazu, onda ovakve stvari nećemo primijetiti. Ali ako neka druga osoba kaže, možemo da ni kažemo. Druga stvar je, a možda bi neko rekao, vaš namaz Bog neće primiti. I ko je taj osoba? Namaz primi Allah. I Allah primi namaz i nema neka druga osoba. Zato ne treba da puno mislimo u tome, ali da imamo neka sumnja u tome, nego na miran način završimo svoj namaz.